Najpre skuvati pileće viršle i pripremiti sir namaz. U činiju uliti 1 celo jaje, 2 belanca i promešati. Dodati lan i ostale začine, a zatim i palentu. Sve dobro sjediniti. Smesu izliti u zagrejan tiganj i razvući kašikom do ivica. Temperatura ringle treba biti smanjena. Poklopiti i peći par minuta. Nakon toga otklopiti i okreniti drugu stranu da se zapeče. Tiganj koji koristim je prečnika 25 cm i nije potrebno dodavati ulje. Kada je gotovo, prebaciti u tanjir, namazati sir, staviti viršle, dodati senf i urolati.